Langga, this is Shaking again, aka Mama Bear, and welcome back to our channel. So good morning. Excuse me. Good morning. Yes, I just woke up like this. And today is August 14. Today is AJ or Angel Bear special day. Okay, today is her What? birthday niya karon. So happy birthday, Angel Bear. So, actually, diri siya natulog karon. But niarig sa'yo yung mama kay nasilala ko ni mami ganina. And gikuha na lang po siya og sa'yo. So, turani ulit na siya. So, perfect na para mag-intro sa vlog. Kay, since birthday niya, so i-surprise nato siya. And dili ra si Angel Bear ang atong i-surprise, kundi apil po si Joycey Bear kay birthday. Kay nag-graduate na si Joycey. So, congratulations, Inday. Congratulations sa batch 2019-2020. Congratulations! So, happy birthday po siya nag-birthday karon. So, mauna siya. I will be hitting 2 birds using 1 stone. So, tipid tips. So, mauna siya. Akong plan is magpalit ra og cake para nilang duha, like congratulations Inday and happy birthday Angel Bear, something like that, mga anak ra gud. So mura siya, pero si Joycey kabalo nga i-surprise nako si AJ, pero wa siya kabalo nga apil pud siya. So muna siya mga langga. So later mapalit ko cake and syempre kuyugan ko ninyo. And until nga i-surprise nato silang duha. So I'm so excited. So muna siya. See you later. So mga langga, bato na kog Lorena para mo palit og cake. Sa balay. Super init kaayo. And si Inday Joycey is na dito sa sala. Ang cake na nasa kusina. Like, wa siya na ako gi-open kay makita ni Inday. Pero I decided nga karon na lang nako ipakita ni Inday Joycey ang iya para later si EJ na lang. So, let's do this. 400. Hi! So, what's that? It's a cake! Wow! Hala! 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 Ano, honey? Yabi lang! Hala! Wala ko na-inform! Congratulations! Okay na nasa grado. Wala. Congrats, Inday Joycey. Maulang tanaon niya. Hindi magamot sila. Congrats. Jeng. Nanatay cake, Jeng. Congrats. Thank you. Wala ko. Laksa pa. Si ate. Iwan to gra. Wala may ko kabalo. Wala gani ko gapo sa Facebook. Charot. Okay na. Congrats. So, mga langga, I'm super happy kay lami kay reactions in Inday Joycey. Dili scripted. As in. Good. So, congratulations. Thank you. And unyang gabi is Mama's Tita and ang atong surprise na po is ang atong Angel Bear. So Happy mga birthday, langga, Jeng. see you later! A few moments Mga later. langga, good evening. So this is Shaika again.
And kuyog din ako si Inday Joycey over there, ngit-ngit. So, ready na mong mga cake. Mga kay naa siya additional one gikan ni Ate Mimi. Thank you so much Ate Mimi. So karon, good luck. Good luck. Surprise. So, let's go. Langga mo ni siya. Muna siya ang cake nga hinatag ni Ate Mimi for EJ. So, thank you, te. And, nara ang cake nilang duha. Namang duha. So, let's go! Langga. Dala ka rami. Kay, since walking distance ra siya. So, nasinday Joycey. Hi! Hi. Ah, sige, te. So, muna siya. Hapit na maligal. Pwede na mag-dibo. Hindi siya mo. Ikasagya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to Adapted naman na ni Manang. Tuwis na din. Adapted naman tayo ni Manang dito. Hindi na gino nakatayo. Happy birthday, Angel Bear! Yay! And congratulations, Inday Joycey! Yay! Ay, nahila! Yeah! So, let's go! So, dahil. So, hi mga langga! Nami karon sa Sikihor and say hi to our birthday girl. Hi. So, uso may kasturyo, Jeng? Nalipay ko. Yeah! Lalo nalipay man ka. Hilak sa. Ngayon nalipay ka. Kay... Hoy, dili na ya ha, dili na ya. So, yes. Mga sardinas mi dire. Mga langga, that's the end of our vlog for today. I hope you enjoy watching because we're just spreading Goodbye. and love to everyone. So, happy birthday, Angel Bear. And congratulations, Inday Joycey. Thank you. So, see you to our next vlog. Ciao.